laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Mouhammad Raymi wi barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Yo Allah yoɓon joddi darande moɗon nden ɗo hannde darande moɗon goo ko misan mum sanat yawma la yanfau malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim. O waɗana jama heɗitiɓen ɗo fof kadi ɓen ɓe Allah manti fi muɗum ko deftere makko. O wi si ɓe nani yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude e yewtere nden ɓe gollitira hara o waɗari nge ɓe yimɓe ɓe Allah kambani. O wi si yewtama e dow maɓɓe ma si janggama e dow maɓɓe ayeji Allah ɗen ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe yaha ɓe wiya ɗum ɗo koye konnguɗi aranɓe. haray o weltanama fota fota jama heɗitiɓɓen fof kadi weltanama. mi anda si tawi haray ɗon mari ɗon tan hay ko 5 minutes si tawi no woodi faalaɓe landade ko yowiti e banggal alqouran on ɗo e ko lando yeru ɗum ɗo yeru 5 minutes adi noon ɗen jama on lando inchallahu haray ɗen andintina jama on waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 ɗum woni hoodere 6.1 fi wawugol natugol ko lande inchallahu haray karama ko meɗen ɓen jabanto en ɗo lande haysi ko yeru 5 minutes yeru ko yowiti foy alquran. Cheikh Mouhammad adi woɓɓe natude fi ko landagol ɗo haray miɗo faala landade on ɗo seeɗa inchallahu fi banggal alquran on haray Cheikh Mouhammad onon ko hunjiɓe alquran haray ko honɗum wawɗo wasiyade faalaɗo hunjade alquran ko honno wawata janguirde alquran e ko honno wawata duumorde mayre fi hunjagol nde inchallah. Naam haray yo Allah hollongi en sawaba enen en feere hunjegol alqur'ana haqiqatan no wiirɗen noon horay no karama ko ɓe maakiri noon hunjegol alqur'ana ko martaba molanaɗo mo tawata julɗo kala julɗo no haani ɗaɓɓitude mo julɗo kala julɗo no haani ko o madi feere o eto ha o wawa hunjade alqur'ana tawde no ko ɗum ɗo ni asde on ka alqur'ana koyde wonu hara hinde ka ɗengal neɗɗanke on o darto o wolande kala ko o faala o yettina Allah subhanahu wa ta'ala kala ko o woni on noon haray o wawa wonde yettinanowo Allah e ko Allah faala kon si tawti jokki ɗon heɗen faamu hamma noon hundegol alqur'an hino sakki haray seeɗa ɓa haray ko ettagol ɓoorina ha naata ka nder ka nder hakkille no Allah o wi no nelaɗo on inna sanulqi alayka qawlan thaqila min bugoto e maɗa de haray konngol teddugol ko ɗum woni alqur'anare nde joni noon hunjegol nde haray ko ɓuri kon raɓɓiɗire komi wasiyto ɗon ɗen faalaɗo hunjade alqur'ana go on taw haray koyo o fawo e Allah subhanahu wa ta'ala o laɓɓinanamo anniyo on o toromo tawfiq o toromo hawringinanede neɗɗo juɗɗo nayo haysin gonite kon du'a goɗɗo koyo fewti Allah yankinare o toro Allah yo Allah on arsiku mo hundegol alqur'ana wondude e gollitirgol nde o jaɓanamo kadi o weltoromo kadi si feƴƴi ɗon ne hande kadi o ɗaɓɓa kanama kojo mo tawata waway guidudemo tawde wonno koko goto wawanta hoore muɗum kala kojo wawmo jiidude hara noon o darali eɓɓana hoore makko caractére kala kojo mo faala on kala mo tawata himo andi no ɓuuri mo alqur'ana o ɗaɓɓa o ɓatte on ɗon ɗen ko fanɗi o ko fanɗi o ƴetta tati on o muñño hara o haw jaali no woodi hunjiɓe alqur'ana e duuɓi 50 yani e nder duuɓi 50 to hunjade alqur'ana woɓɓe nder duuɓi 50 woɓɓe nder duuɓi 50 woɓɓe nder hitande imbere no o hettori o embere no o mariri kadi hakkille o nayi on hara o soɓaali o haaɓaali yani hara nayo o jannguɗo ɗen so ƴetti ɗo bindol o hunjike ngol ɗon wona kay lewru lebbiɗo so ƴetta bindol la so ƴetti ñande wo ñande bindol o eto ha o waawa ñande wo o heɓa bindol ngol o hundoto o takkidere e bindi feƴƴuɗi ɗin ko ɗon nowni probléme fayda probléme technique mo buy ronkata on hay ka duɗe ko on probléme technique ɗo lorrata payi koy bindi finaɗi ɗin takkinegol ɗe kiɗɗi ɗin etoɗa kala ko nanguɗa hala accitali wa'awa yumgo yowo ka nder maayo kala lingi waɗɗa ka debehu maɗa ota giɗon fuutoma kadi gi futtita kay ka nder maayo so a warri noon ɗen sowna ka en nangude lingi a tawa e debere ma nden heewi itan ɓura noon kadi ko noon kadi si tawi woni hiɗa hunjade ndaaru ko wawatta kon siko bindol wota a yawngol si goɗɗo ƴetti e bindol ñande wo ñande indede duuɓi 10 haɗa heeɓi alqur'ana nere duuɓi 10 ma duuɓi 10 e seeɗaɗo heeɓi alqur'ana si goɗɗo ka ƴettay ko bindi 3 ma bindi 5 ko mari wo ko mari o eto o janga ha o sellina o wawa o hunjo
o takkindiri e ko jogiti kon o wawa jogitade ko o wawa kippude o wawa wattandille e ko jogiti kon hara o accitali ha o hewtaka o fokkitiron nden inchallah so warri noon haray o wawa min haare ko ɗum ɗon nden toɓɓe nayi mari komi wasiyotto kala faalaɗo hundel alqur'ana tentini noon toɓɓe ɗaranen nde o hoolirgol allah subahanahu wa taala landomo e toppere sakkitode nden kippugol ñande wo ñande hara o soɓaali o haaɓaali neraɗo on salah sallam maaki e hadis selluɗo itlafu min al amali ma tutiqun ƴette e golle dina kan ko wawton kon fa inna hayra al amal inda allah adwamuha ko ɓuri moƴƴude golle ɗen fof ka allah ko duumiɗen noggoɓe maaki e riwaye bo kadi wonde manna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu allah amata hawrindingol on ma ɗum yoɓɓugol ɗon ha onon kadi amon gollitugol so on acciti gollitude tun allah ka accita on kadi haare idan haare ko ɓuri ɗon hittude koye o tigi continue ko ƴetti ko tawata o waway o wara noon inchallah e duuɓi seeɗa o taway haysi ko o président de la république haysi ko o zéro société ko janɗi woma ko mari occupation woɓɓe no woodi hunde alqur'ana ka taxiwal maɓɓe ɗum heɓike hunjiɓe alqur'ana ko dogireɓe taxi kaɓe foti wo 10 minutes 15 minutes e janggal on seeɗa kaɓe foti wo 10 minutes 15 minutes e janggal on feere immede duuɓi sappo ma duuɓi sappo e seeta ɗo hunji alqur'ana kono si o tigi hawji wawata hewde alqur'ana hunde no haray ko ɗum hattata assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mouhammad barakallahu fikum on jaram fota haray ɗe ganditine jama on kala faalaɓe landade fi ko yowiti e banggal alqur'an woni auditeur ɓe heɗitiɓen ɗo haray no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 ɗum woni hoodere 61. assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullah. e milan mari ɗo longal ma ko contraire ko ustade en landi ɗo kon ana faalaɗo ara ko kon wasi ɗum faalaɗo ara janngugol janga ha tippina harana hunjagol ngara ko janngugol han on tigi tippina faalaɗo ko on wasi ɗon ɗon nam ko landal ngal noon ko noon landal ngal nam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haray ɗum noon kadi ko hunde moƴƴere molanade noon haray janngol alqur'an on kadi sellinade haɗay ko hunde molanade haray ko si tawi ko ɗum noon otigi mari haɗay ko beru ko allah fawata goɗɗo koko wawata kon heɓude si tawi woni hara ko ɗum ɗon o wawata heɓude yo eto o jogito ɗum ɗon haray fayi no jokkoriri e haala ko wiiɗen kon ɗaaɗen iklafu min al amali ma tutiqun fawe e hoore moɗon e golle ɗe wawoton ɗen si tawi woni hara o tigi funtugol jangangol wona hunde añinade noon ɗen ko hunde kadi yiɗande koko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude hare ɗon kadi wasiye on koyo o tigi ƴettu deftere nde ɗaɓɓa karama kojo fonta o janga o sellina ha o hewta baqara o waɗa hannde kadi e aada makko on e wirduji makko ɗin kontingol janga alqur'ana on baqara naasi kontina janga baqara naasi eto fira faama jangira no jangirte noon o andi hunjiɗo e jangowo ni tun ko honto ɓe seedi ko ɓa hare oɗa no fonti oɗa fonta amma noon sellingol ngol e janngol ngol jangi laaɓuɗo e janngol ngol jangi hara no taskade e janngol ngol firangol faama ɓe fof ɓe fota tekki ɓe landa ɗum goto ɓura goɗɗo ɗon ko ɓe seedi wo ɓa hare oɗa kanko ko fontugol janga oɗa kan hare ko ka hoore makko woni jangude amma ñawoje ɗen ñawoje tajwidu on ñawoje ko jangete ko laɓingol fittogol fof hara hiɓe landa koyeɓe jangi selluɗo hara inchallah baraji ɗiɓe fof petnoɓe hare ko allah subahanahu wa taala hiɓe jortanaɗi ɓayniraɗo on ko maaki ko kala janguɗo mo mari haray hal feere kala joddiji 10 ɗum ɗo noon haray sendimiraka hunjuɗon ma ɗum mo hunjaki on haray on ɗon kadi ko wasitoɗamo koye o wakkilo e o toro allah hoye ndimmo o waɗa ɓuran on jatigi makko wondiɗɗo makko haray ɓuran on tefana o tigi inchallahu taala si tawi woni hara o waɗimo jatigi makko allah ɗone ko billahi tawfiq yaafere kadi mi sara on tigi ara no janngude hara wona tajwido woni e jangguide ɗon kadi hara sellata ɗon kadi sellata hara wona jangi tajwid hara na jangi selluɗo ka na jangi wona ɗo ñumcanede on kono on tigi no jangire yaltina kalfeɗen no yaltinirte noon ka tajwido ko ni ingol woni ha un ka woni hawina ha ko harte waɗa ha kalfeɗen on tigi respectede ɗum mani kono hara na tajwido on tigi jangirta ɗon kadi sino
ko nda'inete tajwidu on haray ka innugol tajwidu ko moƴƴingol janngin on amma no welnugol hittongol on ko tahsinu kono enen en wotinugol ko ɗum ɗo woni tajwid haray sellingol kalfeɗen ko landaɗe nde tawde on no alqur'ana ko arabu si tawi oti sellinaali kalfeɗen haray firongon kadi sellata kono noon welnugol hitongon o nawa si manna ko landaɗo yo oti janngir wono sudaysi ma jangira wono shurayni ma woɓɓe goo la koyo eti ɗum o ñunco o janngi makko on seeɗa hara owa janngi yurminowo si hay woɓɓe no mari hito welungo heɓugol hito welungo ko dokkal Allah goɗɗo kadi ha yitemo wela dande no ñaaɗi kono noon wi'aka wota otig eto de koye otig eto si o heeɓi feere yo eto o heɓa baraji muɗum ɗin wona noon kadi wonde manna ko waɗɗi ɗum haray kono haray mo landa yo eto o ñunca hito makko o yurmina janngin on o yerginango seeɗa no wayi o inchallahu allahu on ɗi'anemo anne e makko on Allah hawrinimo kadi haray haray ɓurano needi makko nin ko janngugol mo hara o seeday e haalaji luttuɗi ɗin hara siɗa janngude alqur'ana ino seedi e siko hadise ma deftere o deftere on a janngude haray ɗum ɗon haray ko janngoɓe fof hay mawɓe meɗen ɓen e annde ko noon ɓe janngi alqur'ana wa awano jangetele nini kono kamɓe kadi ñuncande maɓɓe nden hiɓe marno ñuncande ɗe tawata kamɓe janngi o a anday ko alqur'ana wona janngede jarama buyi haray Allah yo bongo ɓuri moƴƴude assalamu aleykum allahuma inchallah haray cheikh mouhammad on weltanama on jarnama on duranama lawlon ɗo jullu balɗe moɗon nden o moƴƴina battane on o ɓeyda barki inchallah haray o ɓeyda yaajede nden o ɓeyda gandal ngal o waɗana heɗitiɓɓen kadi fof sifa ɗum ɗon o artiten fof wonde yimɓe alqur'an nde tawata ko ɓen ɗo woni yimɓe Allah subhanahu wa taala ɓe yawmal qiyamati haray jamanu kadi moɗon ko tooli ko radio laawol kisal e ko page Facebook e ko YouTube inchallahu haray ɗo weltana kadi batte tambitagol laawol kisal hiɗen wiya yo allahu lan ɗum tawno en alatti e tawno en timmingol leyru suumayde inchallahu miɗo wiya noon fof jasakumullahu hayran wa barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.